namwe abariho muba ariko akaburungu akajaye mu izina rya Yesu akazumara y'umurongo wa 4 soma 4 kandi yonja murazi inzira ijayo akaburungu ewe Tom uri hano Tom aramubwira ati aho ni kuri 5 Tom aramubwira ati ubona umuntu asoma Bibiliya atabona wari ubizi ndabibasigurira impamvu byabaye ni kugira ngo ku munsi w'urubanza Imana izigutsinde kuko uzogenda kubwira Imana ati Imana je nadandaza alimentation muri ville sinaronka umwanya wo gusenga Imana izoshikubaza ati mbega wewe ko nakuye umuntu atabona kumuzinda ndamuzana kuri limitere ndaguha amahera ya bisi kugira ngo muhure nawe mbega amajambo yavuga yarayukuri ntiyarayukuri ushobwira Imana ati yarayukuri sawa ko yarayukuri wumviye bingahe mu byo yavuze urumva ko uzocubura ico wishura kubera iki Imana yarungitse abakomeye murabatuka ngo ninzari bazanye ubu rero gutaturaba Imana ikigushumura kubera iki gikuru nuko kwihana asinje kwiyerekana ngo mubone ko ndumuhinga ko nize kaminuza ndo mu technologiste oyaye itanguriro ry'ubwenge nukubaha Imana shaka umenya icongereza umenya igifaransa ukore mu biro kanaka utazwi n'Imana byose ni ubusa manzi umenyekane mu Mana ha muronye itunga ry'isi uno mu Israel mukabasha uno munsi umwana w'umuntu uramugurira inyama ngo ni kubonane ukamuha inyama z'ibitunguru neza ziri ya kompanye ukamugurira ragu ejo asanze bagufashe niwe atangura kuvuga ngo kubita iyo mbwa kandi waramugaburiye ugasanga umuntu wagaburiye wigishije amashuri niwe ariko aragusuzugura akakugaya kandi waramusurihiye amashuri ibyo bihora biba ntibihora bibaga yemwe ndabeshega yemwe ibyo ntibiba ugasanga utunze umuntu uramuguriye minervare uramwigishije ejo aronse imodoka akagutaka ibyombi kandi ari wamugaburiye akakubwira akakwandagaza mu bantu yuko atani cogeze mu marira abantu barahemuka Imana yonyene nidahemuka semena amena humuka bwira mugenza uti humuka mubwire mubwira humuke kuko abantu barahemuka ndakubwire hamwe wo kwizera isi wotana amarira gusa mugaba ni wizera Imana uzotana umunezero nasubiramo kandi ni wizera isi uzokama mu marira ariko ni wizera Imana uzogira umunezero gusanzwe ariko nibanga ndabibi usomere Yohana 11 tunyarutse hari abakeneye gufata amabisi tunyarutse Jean chapitre 11 verset 1 Yohana 11 ku murongo wa mbere singurura Yohana 11 ku murongo wa mbere singurura wofise gatabo singurura tujanye Yohana 11 ku murongo wa mbere tunyarutse tugwakwanye kugira ngo dusengera abantu batahe Yohana 11 ku murongo wa mbere nsanzwe mba kumuzinda naje mba kumuzinda kumuzinda uva ngano kumuzinda n'imodoka zitatu urumva ubugombe bw'Imana ziguyene tumbereye hari naho usunguruka nazi yuko hari abavuga butumwa benshi baza barondera amafaranga gusa mu bantu ari business gusa bagomba gukora kimwe gusa jewe business ya mbere nuko umenya Imana semena amena amen nayo ubundi amahera azohera ubutunzi buzohera yego guhezagira umuntu naco bitwaye mugabo naraye mbabajwe n'umugore umwe yarayaje kumuzinda arahenda abantu ngo Imana yantumye ngo hari amafaranga ngo Imana yantumye akaza aratoza amahera mu bantu ku mabotike ngo yashirira abana bo mu bitaro ngo bagwaye ngo Imana yamutumye kumara amafaranga aza kujya gusa urumvise tugezeko uwundi acaraza ngo umviriza nkuko nyene musengere ngaha ngo batabyara ngo nimwegere ngaha abatabyara mwese yagarara ngaha mubunyene ngo musako ndabasengera ngo ubunyene tanga dimiri ngaha barayatanga itenge kiruzura amafaranga mubunyene ngo umviriza Imana imbwiye ngo abigeme batagira abagabo hagarara ngaha urazi ko abantu bakomeresa ari benshi baca barahagarara umwe wese yipora umwe wese 5 urumvise tugezeko yatashe igitenge cyuzuye amahera ndugu yawe n'ubworo nk'ingungu yuzuye amafaranga mugabo y'amafaranga akaba adaciye mu kuri shaka ushinge batiki zohenuka ubake etaje zohenuka mugabo shaka uronye igihumbi giciye mu kuri ico gihumbi kizokubyarira umusaruro semena amena amen rivuye ko tuvugana kuri bene data ego umugisha sinda wansi mugo umugisha uciye mu guhenda abantu ni mubi uwo mugisha nacumara we nimba byakunane kuvuga ubutumwa reka abandi babikore basenga mu kuri no mu mwema none wibaza Imana irinzi yagurusaba umugaye bavuga ubutumwa wibaza yuko mu bakomeye Imana itabonye yuko byayangana Imana igomba ice mu mpande zose kugira ngo ntazagira umuntu abwira Imana ati warandenganije wowe nyene witore nimba ubona wo kwihana wo kwinjira muri 2025 wihanye ihane kuko hakamaze kuba Imana yamaze gutuma intumwa zayo ushaka rero wo kwihana ubutunzi wararondeye amafiri turajye kugomba muga nta mahoro wigeze uronka amahoro ni Yesu yatanga yonyine usengi nasoka idandaza amahoro atari Imana yonyene zire nta mahoro idandaza pasiyoni nta mahoro ariyo atari ku Mana honyene ndakunda amena semena amina amen reka dusome Yohana 11 kurongo ndi watoye abakene gusoma rero ukene kubiraba usome wegere uyu kugira ngo mujane dusome hamwe kuko ibyanditse ngandi byanditse ngaha ukene rero kubiraba uregera uyo fise gatabo kubera n'unyandika atari wosoma wowe ceteri ntambwe wegere uyu usome ibiri ngaha
kubera nimwe mumenyera inyandiko inyandiko yanyu je ntayonzi mugabo je nzi no nyandiko wewe rero utazi inyandiko kugira ngo ubone ko ari ibyo hariya bose Satani ariko arahenda ngo uyo n'umwesikro ngo rega ngivyo ababwira ngo atu ko sivyo hariya bariko bariyumvira ngo asha babone babandi baza guca amahera mu bantu sivyo byoshoboka nimba ubona ko bitoshoboka egera ngaho usome ibiri ngaha ugasanga atari ibyo usugenda muri leta uvuga ati utwirukanira no mwesikro yaje ngaha mugabo usanze ari ibyo cyo wihana mu izina rya Yesu kugira ngo kuri kumenyekana hagaragara Eliya ari imbere y'abapfumu yavuze ngo iki ubu rero ni muze tusuke kwa amazi ku bimazi rusenge turaba imana yanyu niyiwanje iyaniyo niko byagenze nawe rero nimba ubona ko atari ibyo egera uko musuma nuko ko ari umusuma utamufashe egera ubirabe usanze ari ibyo wihane usanze atari ibyo urumva ko wewe uzomusinze kugira ngo byose bigende neza dusome rero mu izina rya Yesu nta muntu nkeneye gusiga mwatoye mweke muze murambere cyabona kuko kugira ngo abantu bihane bemere ko ari byo bamenye ko agakiza gahari nta nyungu zisije unyeneye inyungu ya mbere no koca mu ijuru sinyeneye kuzoruha kabiri semena mena dusome birabaje kuruha kabiri urazi warababaye uri kurarondera ikitumbu cy'abana umugabo asetse mu rugo agasigara guhinkoni usenga Imana ugeze mu ijuru ukazahomba ngo mvinyuma sinakuzi urumva ingene bibabaje wararusha ukiri mu isi izuba riragukubita uri kuraja muri ville umuhera ugeze ngo mvinyuma sinakuzi ugaje uja mu muriro nibikakubeko mu izina rya Yesu tuwabibabaje cyane turasoma rero aravuga ngo Yesu azura Lazaro niko handitse tujane ku murongo wa mbere hariho wararwaye ni Lazaro w'i Betaniya ariko twaba ni wa musozi Mariya na mwene nyina Marita babakwa ariko kaburungu uwo Mariya niwe yasize umwami Yesu amavuta mota cyane ku birenge ariko twaba amwana kuza umusatsi wande wiwe ariko turungu turi kuri wiwe turiko gahemwe naje turiko muze murambere cyabona babasha uwo Lazaro yararwaye niwe musaza we abashiki biwe batuma kuri Yesu bati umugenze kwabo wa wundi ukunda aragize gute aragwaye ariko kaburungu Yesu abyumvise aravuga ati iyo ngwara siyo kumwicira kwabo ariko niyo gutuma bashimagiza iki Imana gatwabo kugira ngo n'umwana w'Imana ituma agira gute ashimagizwa ariko kaburungu soma gatatu twese ku murongo wa kangahe wa gatanu soma gatanu kandi Yesu yarakunda Marita nande na mwene nyina nande na Lazaro siko handitse yewe ariko kaburungu kuri Lazaro nuko yumvise ko agwaye asibira abantu yarari imishinga yemwe ibiri akaburungu soma ku murongo w'indwi ku murongo w'indwi hanyuma y'ibyo abwira abigishwa biwe ati dusubire Yudaya kaburungu murongo w'umunani abigishwa baramubwira bati mwigisha mana we ndiko ndafashwa mwigisha abayuda baheruka gushaka gutera amabuye none usubireyo ariko iki kabaza Yesu arabishura ati none sasa umurango si 12 ariko iki kabaza ugenda ku murango natsitara kuko abona umuco w'iki wiyishe kaburungu kariko ariko ugenda mwijoro gakwabo aratsitara kuko umuco utari muri we semena mena nguvu amen uko nyene kaburungu amaze kuvuga ivyo gakwabo arababwira ati Lazaro umukunzi wacu gakwabo kariko arasinziriye agakwabo nanje ndagiye kumukangura kaburungu umurongo wa 12 soma 12 verset 12 umurongo wa 12 nuko abigishwa baramubwira bati mugenze gakwabo asangwa asinziriye agakwabo azokira uragakira mu izina rya Yesu akaburungu kariko yamara Yesu yavuga ko yapfuye agakwabo ariko bo bagira ngo avuga kuruhuka ko gusinzira kaburungu umurongo wa 14 andiko soma bwe kugira ngo tujane umurongo wa 14 soma na umurongo wa 14 umurongo wa 14 soma umurongo wa 14 buno Yesu avuga bifuboye ati Lazaro yahwereye ariko turungu tubiri ariko kuganyu ndanezerewe ko ntariyo kugira ngo muzokwizera ariko turungu tubiri noneho nimuze tujiyari akaburungu ewe to muri hano Toma ari we hasa abwira abigishwa bagenzi biwe ati na Yesu uragafana n'Imana akofana n'Imana umurongo wa 17 nuko Yesu ashitse asanga amazi imishinga yemwe ine mumva usoma umurongo nyuma dusenga Imana are naho ndi murongo usubira gusoma niba Samara n'akazi kawe Yohana 14 Yohana 14 uyu n'umurongo nyuma cyasengera abantu Yohana 14 rero utarasoma some Yohana 14 ku murongo wa mbere Yohana 14 watoye wewe sawa nanje ndiko ndaharonda okay ndatoye Yohana 14 dusome rero twese kuno murongo wa nyuma nusamara Yohana 14 ku murongo wa mbere havuga ngo iki Yesu n'inzira kuri niki ku murongo wa mbere havuga ngo iki ntimuhagarike imitima yanyu agakwabo
nyizera Imana ego agakwabu nanje munyizere ariko akaburungu siko kariko gaye muza murambere cyabona babasha soma ku murongo wa 2 imuhira kwa data hari amasangaye menshi niba urimo ni wizera kandi hari agakwabu iyaba atariho mba ndabibabwiye kuko ngiye kubategurira iki ahanyu akaburungu kariko kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubacana iwanje atahondi namwe abariho muba ariko akaburungu urakajaye mu izina rya Yesu akazumara umurongo wa 4 soma 4 kandi yonja muratsi inzira icyayo akaburungu ewe Tom muri hano Tom aramubwira ati aho ni kuri 5 Tom aramubwira ati mugenza agakwabo nituzi yuca agakwabo dushobora dutse kumenya inzira ariko iki kabaza soma 6 soma 6 umurongo wa 6 Yesu aramubwira ati Mana we nicewe nzira ukuri niki n'ubugingo ariko turongo turi ko gayemwe naje turiko nawe usiga kudira nagize gute ndabasabye amashimeshi ku Mana Imana bibahesagire Imana batabare reka rero dusenge Imana ijambo ry'Imana rirarangiye nagomba dusenge Imana mwene data mbariza mugenza tuzire guziki mubaze kandi mubaze tuzire guziki akwishure mubaze nakofa gwamwishure hindukira nakofa gwareka kumutinya hindukira mubaze ati uzire guziki akwishure mubwira kwishure mubaze atuzire guziki mubaze ati kwihana bisabiki mubaze ati kwihana bisabiki mubarire yakwishure mubarire akwishure haleluya ni kuvuga bene data nonaha niwo kwihana gasha no kwirwa navuga birebire kwe manika moko dusenge Imana manika ibiganza dusenge Imana nacucera watsinzwe n'urubanza manika ibiganza dusenge Imana subiramo n'ijwi rirenga ati Mwami Yesu n'ingufu Mwami Yesu marira ibyaha byanje ngerera imbabazi kwera uno mwanya nditaho kondo umunyabyaha Mana yanje enda maramanya enda tsinzwe n'urubanza kwera uno mwanya ndasabye ikigongo ungirira imbabazi Satani yaramenze ndakora ibyaha jewe nibaza ko inosi izombumba ariko ndabonye yuko nazimiye Mana yanje ndazi kutameze nk'abantu ndakwinginze unyongera amahirwe ya nyuma yo kwitwa umwana wawe vuga ati mfuta mu gitabo cy'imanza unyandike mu gitabo cy'ubugingo guhera uno mwanya undungikire mwemwera azohora nyibutsa icyo narahiye imbere y'amaso yawe ndabisabye ndabyizeye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti amashimeshi byose Mana yacu Mana nziza Mana namwe abariho muba ariko akaburungu urakajaye mu izina rya Yesu akazumara umurongo wa 4 soma 4 kandi yonja muratsi inzira icyayo akaburungu ewe Tom muri hano Tom aramubwira ati aho ni kuri 5 Tom aramubwira ati mugenza agakwabo nituzi yuca agakwabo dushobora dutse kumenya inzira ariko iki kabaza soma 6 soma 6 umurongo wa 6 Yesu aramubwira ati Mana we nicewe nzira ukuri niki n'ubugingo ariko turongo turi ko gayemwe naje turiko nawe usiga kudira nagize gute ndabasabye amashimeshi ku Mana Imana bibahesagire Imana batabare reka rero dusenge Imana ijambo ry'Imana rirarangiye nagomba dusenge Imana mwene data mbariza mugenza tuzire guziki mubaze kandi mubaze tuzire guziki akwishure mubaze nakofa gwamwishure hindukira nakofa gwareka kumutinya hindukira mubaze ati uzire guziki akwishure mubwira kwishure mubaze atuzire guziki mubaze ati kwihana bisabiki mubaze ati kwihana bisabiki mubarire yakwishure mubarire akwishure haleluya ni kuvuga bene data nonaha niwo kwihana gasha no kwirwa navuga birebire kwe manika moko dusenge Imana manika ibiganza dusenge Imana nacucera watsinzwe n'urubanza manika ibiganza dusenge Imana subiramo n'ijwi rirenga ati Mwami Yesu n'ingufu Mwami Yesu marira ibyaha byanje ngerera imbabazi kwera uno mwanya nditaho kondo umunyabyaha Mana yanje enda maramanya enda tsinzwe n'urubanza kwera uno mwanya ndasabye ikigongo ungirira imbabazi
satani yaramenze ndakora ibyaha jewe nibaza ko inosi izombumba ariko ndabonye yuko nazimiye. Mana yanje ndazi kutameze nk'abantu, ndakwinginze unyongera amahirwe ya nyuma yo kwitwa umwana wawe. Vuga ati mfuta mu gitabo cy'imanza, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Guhera uno mwanya undungikire mpwemu yera azohora anyibutsa icyo narahiye imbere y'amaso yawe. Ndabisabye ndabyizeye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amashyi menshi kuri iyo zina. Mana yacu, Mana nziza, Mana